shahu gakwe uza agahinda nsigaye mfite wamenye ko umugabo wanjye asigaye afite undi mugore. Nizera yuko watarimbwa nkawe. Sheri wansuye se? Mu rugo hari indese. Mama, papa n'abavandimwe nyine bose barahari. Oya Sheri, uzambwira nyine mu rugo nta muntu uhari kuko nyine ngewe nkunda ahantu mba nisanzuye nyine ndi njyenyine. Okay, nta kibazo nzakubwira nta muntu uhari. 3 days later. Allo? Allo. Sheri ngaho ngwino mu rugo nta muntu uhari. Niwumva sawa ubwo Sheri? Sawa rero reka mfata akamoto mu minota 10 ndaba nkugezeho. A few moments later. None se Sheri ko nari mageze nkaba mbona ahantu hose hafunze wikingiranye mu nzu. None se Sheri si wambwiye ngo nzakubwira nta muntu uhari? Ubu nyine rwose hari aho twagiye kandi kure. Kandi wambwiye ko ushaka kwisanzura. Nyine isanzure humura n'undi ntabwo turi butahe vuba. Allo? Allo. Ni Gakwege tuvugana? Yego niwe muga. Ni muganga ari nuguhamagara. Gakwege rero urabizi ejo bundi twagufashe ibizamini. Yego ndabizi muga. Ejo hashize nibwo mwafashe ibizamini. Rero mufitiye amakuru mabi n'ameza. Mere kuyahe nkubwira. Muga rwose hera ku makuru meza umbwira. Amakuru meza rero Gakwege ngufitiye. Abaganga bo muri laboratoire barapimye dusanga usigaje amasaha 24 yonyine yo kubaho. Ayiwe. Muga nise ko bikiri. Nari nkubwiye ngo hera ku makuru meza aba ari hera humbwira. Niyo nkubwiye ahubwo ngufitiye n'amakuru mabi nayo reka nyakubwiye. Inka yezu twataramye inka yanjye. Ngaho mbwira muga. Amakuru mabi rero nuko ejo ibisubizo bigisohoka. Naje kureba hakiri kare ngo mbikubwire ndakubura. Ubwo se muga ushatse kuvuga iki? Bivuze ko usigaje iminota 10 yo kubaho gusa. Muga. Karame. Aginguru.